Let us welcome her. Shalom. Ariko aje muri Grace Room ngo mama arimo preachinga mu gihe cyo gusenga kigeze Imana ivugisha umubyeyi wacu aramubwira ngo hari umuntu Imana iha impyiko ya kabiri. Ejo rero yagiye kwa muganga asanga afite impyiko ya kabiri. Ibi ni ibihamya kwa muganga bamuhaye. Iyi ni dokima kwa muganga bamuhaye bemeza yuko afite impyiko ya kabiri. Arashima Imana ko yamuhaye impyiko ya kabiri. Now this woman here is here to testify of the miracles that God did into her life. Ever since when she was born, she never had the second kidney. She only had one kidney. And when she was following our mothers, as we were praying in Grace Room, our mother said, there is someone who has received a second kidney. Yesterday, she went to the hospital for the checkup. And now she's thanking God. She has come with a report. She has the second kidney. Can you stand up and shout the name of Jesus? Igitangaza cya kabiri Imana yamukoreye. The second miracle that God performed. Yaramaze imyaka 10 afite uburwayi bwa hemorrhoid yarasohotse. Ariko aravuga ngo ejo yavuye muri Grace Room ntagaze ukuntu byagenze ubu ni muzima yarakize arashima Imana. The second testimony is she's thanking God that for 10 years, is it 10 years? Yes, for 10 years she was suffering, her intestines were out, and now she's thanking God that for 10 years she is now healed and free from that. Those who need to be healed, where are you? Thank you, Jesus. Shalom, Grace Room. Ku itariki 11 z'ukwa 11 11th of November, Grace Room nari ndi gukurikira inyigisho zatambutse. I was following the past preachings that happened. Ndangije ndavuga ariko ubu abantu babasenga Imana bonyine cyangwa abari no kubeshya. Now I said, are these ones who only are they the ones who only pray to God, or they are even lying to us? Ndangije numva ijwi rimbwira ngo uzajyeyo bizamera nko gukora ku ncundura z'ikanzu yanjye. And I had a voice that tells me, just go there, it will be like touching or the hem of my garment. Ntanongera numva ijwi rirambwiye ngo mami ni nk'igiti kimwe Zakayo yuriye uwumvisha ibyo namubwiye wese arurira nkamwururutsa nkarariwe. And now the second voice told me, our mother is like the tree that Zacharias climbed. Whoever who climbs that tree, I tell them to come down and I visit them to their homes.
ku itariki 12 z'ukwa 12 naje muri grace room. 12th December, I came into grace room. Mageze naricaye inyuma hejuru na jambo na rimwe nabashije kuvuga, narinze mvuga ngo Yesu ndagukunda mpaka nasi. The time I came in grace room, I sat behind, and there was no other word that I was able to say apart from saying, Jesus, I love you, Jesus, I love you. Turataha nta kintu na kimwe nabashije kuvuga, ndavuga Mwuka Wera wamfashe ku ngufu, nta kintu watumye mvuga. Now we went back home. I was not able to say anything else apart from that word. I said, Holy Spirit, I was under ambush by you because I was not able to say anything. Hanyuma none rya jwi rikagaruka naba ndi kugenda nkajya numva ijambo rivuga ngo nguhaye impyiko nshya. And now as I was going back, I kept hearing the voice. That voice that I was hearing came back and said, I'm giving you a new kidney. I'm giving you a new kidney. No, kubera ko ari ikintu narakiriye nzi ko niko navutse ntago byahinduka. Now, because this is a situation I had accepted, I was like, now this is how I was born. There is nothing that can change the situation. Ku itariki 2 z'ukwa 2 habura iminota 5 ngo service irangire, mbwira Imana ndayibwira ngo ngayima yampyiko nzabona icyo njya kugushima. Now, on 2nd February, 5 minutes towards the end of the service, I told God, now give me the other kidney so that I can find a testimony to testify to your people. Pastor itavuga ngo umuntu ubwiye Imana ngo yampyiko bibaye uko. Pastor said, immediately our pastor said, someone who has told God that God, the other kidney, it has happened unto you, so you believe. None mu gitondo nagiye kwa muganga mbere yuko nzana kugira ngo mbikonfirme. In the morning before coming here, that's when I went to the hospital so that I can confirm it. Barambwira ngo nyine ukuntu byari bimeze navutse nta mpyiko y'iburyo mfite, hanyuma iy'ibumoso kari akantu gato gafite santimetero 10 karimo amabuye inyiga cyane, bantera inshinge 5 ku munsi kugira ngo mbashe kwihanganira. Now my situation was I was born without my right kidney, and the left kidney that I had, it was really small and it also had stones in it. They would inject me 5 injections per day so that I can endure the pain. Nomo size y'impyiko abari 12, none basanze mfite impyiko nk'iruhinja ifite nomo size ya 18. Now, from the hospital, Ariko grace room. I want to testify from the hospital. They have checked. Normally, the kidney size is 12 centimeters. But now from the hospital, that I've testified that I have my kidney is 18 inches, like for a new baby. Ikintu nshaka gushimira Imana, mfite imyaka 15, amara yarasohotse, noneho ntinya kubivuga kubera isoni zo kujya kwa muganga nyine ngo nambara ubusa. Another testimony that I want to give is that when I was 15 years old, all the intestines came out, and I was afraid of saying it because I didn't want to go to the hospital because they told me to be naked. Ndabibana, hanyuma amara akajya bibisebe, mwicaza amatako simbivuge. Now I kept it to the point that wounds came on the intestines. I would sit on my thighs. None kuva umunsi nza muri grace room ntabwo nzi igihe amara yasubiriyemo. Since the day I came into grace room, I don't know when the intestines went back into their normal position. Nshimira Imana. 2023 nakiriye nari maze imyaka 5 nduka amaraso nyituma. Now another testimony that I want to give is 2023. By that year, I had spent 5 years vomiting blood.
hakaba hari season ngera nkamara amezi abiri njya ntajya kuri toilet. And I would also spend, there would be a season that I would spend 2 months eating, but without going to the toilet. Ngiye kwa muganga basanga ahantu amara n'igifu bihurira haje ibisebe byenda gutandukana. When I went to the hospital, they told me where the intestines and the stomach meet, it is about to separate their wounds there. Ndashimira Imana ko mu nda yanjye ubu ngubu nta gisebe nta I want to thank God that right now there is no wound in my stomach, there is no issue in my stomach. I am now healed. Ikindi nshimira Imana cyo mu isaha yageze kano ka bebe ndamutwise ndinda njya kubyara nyambara ipantaro nkashyiraho umukandara nta nda mfite. Another testimony I want to give, this child that I have, that from the time I conceived him up to the time that I went to give birth to her, I would clothe well in trousers and I put a belt, there was no belly. Ariko mfite undi mwana w'imyaka 3 mutwite bari impanga indi ifite amezi 5 impanga imwe yivanamo undasigaramo. Ndangije umuganga arambwira ngo nta kintu twagukoraho itahire nimba usenga Imana itangira ibintu yakoze. Noneho hashize amasaha 20 ndi mu rugo nyababyeyi ingobyi irizana wa mwana wundi asigaramo. Another testimony I want to give, I have a 3-year-old child. By the time I was pregnant of them, they were twins, and on their 5 months, one of the twins came out. I got a miscarriage of one twin and one remained. And at the hospital, they said they cannot even do anything about it. When I reached home, hashize amasaha 24 nyababyeyi yarizanye umwana we agumamo. Hanyuma nyine abaganga bakanga kubyemera keretse mberetse umurambo ifoto. Ndangije ngira ngo nzabyara umwana w'igice. Mbanje gushimira Imana ko yamaye umuhungu mwiza. Now I thank God by that time. I want to thank God by that time when one of the twins, I had a miscarriage of one of the twins, also the uterus came out, but now I thought that I would even have a child who is not normal. I want to thank God that now I have a handsome boy. The reason as to why I was speaking of that is because I want to speak about this child. Numva natazamubyara noneho nkajya numva ijwi rimbwira ngo ahantu nahishe yamanga niho yahishe. Now I had no hope. I thought I would not give birth of her. Now I had a voice telling me the same place where I reserved the other twin that remained, it is the same place that I'm reserving this child as well. She is going to be, or he's going to be fine. Ejo bundi kuri 3 z'ukwa gatatu ndavuga ngo reka njye muri ecography kureba umwana ukameze. Mu gihe nabitekereje ku cyumweru iryo joro isuho yose irameneka y'amazi umwana baba mu nda. Ubwo nyine ntabwo igihe cyari cyageze neza. Ngiye kwa ndavuga ati ubu Satani ushaka kuntera stress. Njya mu cyumba nitera makeup. Ndavuga nta murambo witera makeup ntago ndi buve. Now in March, hallelujah, I want to testify that in March, when I was pregnant of that child, the water broke out of nowhere and it was not the due time. And immediately as the water broke, I went into my room, I applied my makeup, and I told the devil, there is no dead person who can apply makeup. Ndangije mbwira umuntu ngo mwizane imodoka mugende munzanire moto njye kwa muganga. Nshyiramo isarubeti na pampa. Ngezeyo
barambwira ngo ntabwo umura wafungutse sinabagwa bantera inshinge n'amaraso nari mfite nta n'ibise bahamagara ambilanse z'ibitaro byose banga kubitaba nkajya numva ijwi rimbwira ngo ntabwo uzabyara ndangije mu gihe mbwira Imana ati ntabwo ibintu wakoze byose icyo ari cyo cyakunanira ndangije mu gihe bagiye kuvuga ngo bari kuvuga ngo ndabagwa nterwa amaraso umwana bamushyire muri kuveze ndangije nurira igitanda mu gihe bagiye kumpima bwa nyuma umwana ahita yizana ari muzima nta maraso I want to thank God. Immediately after applying my makeup, I even told them, do not even call any cab, just call a motorbike. After a motorbike. After taking it, I went to the hospital. The hospital called for the ambulances. No one would even respond to it, and they were battling. They were struggling between if they could do the C-section because I had no construction. I had nothing of it. But as they were in between that, thinking if they would put the child into an incubator, immediately I gave birth to a normal child. nshimiye Imana kubw'uyu mwana wundi yampaye mu gihe Satani yavuga ko bidashoboka. I thank God for another child He gave me in the time where the devil was saying that it would be impossible. ngeze mu rugo uyu mwana agize ibyumweru 3 numvise ijwi rimbwira ngo ntabwo yari umwana muzima wabyaye ndangije mukuyemo pampa nsanga sex ye yose yasohotse nabaza ababyeyi mama bakavuga ngo ni imyanda ngo abana b'abakobwa bagira ndangije nkajya mbona kiri kuba kinini cyane ikintu cy'umweru kinini mu gitondo Another testimony I want to give is when this child was 3 weeks old, the voice told me you didn't give birth to a normal child. Immediately I checked and her private parts came out. It would be huge day by day. ndangije hashize icyumweru kigenda cyiyongera ndabyuka ngo mujyane kwa muganga ntegura imyenda ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo devil want you to stress but God want you to trust. I took her to the hospital. Ijwi rirambwira ngo umwanzi arashaka yuko wicwa na stress ariko Imana irashaka yuko wizera. ndangije ntanibuka bw'abahamya bwa mama washimye naje mbwira Imana niba uri data umwuzukuru wawe ararwaye mukize. Now, immediately I remembered of a testimony that I've ever shared. I said, God, if you are my father, your grandchild is sick. ndangije hari 2:00 5:00 ngiye kumuhindurira nsanga cya kibyimba cyamenetse yasubiye kuba umukobwa. By that time, when I prayed that prayer, it was 8 a.m. And by 11 a.m., when I was going to change for her the diaper, she was healed. There was no tumor or swelling. ikindi kintu cya nyuma nshima mu isaha yageze nari mfite ikibazo cya anemia cyo kubura amaraso nkafatwa n'umutima nkaba nakimenaho nk'ubuto sinke simbyumve amazi sinke simbyumve cyangwa nk'umusumari ukanja nko mu kirenge ukamaramo nk'umwaka ntabizi kubera kubura amaraso. Another testimony I want to give in the appointed time is that I had anemia. And it would cause me to have a heart attack. To the point I lost the feeling. I could no longer feel any pain. I could even pour the burning oil on my skin. I could not feel anything. To the point I would even step on a nail. I don't realize that I stepped on a nail. hanyuma ngaruka hano muri Grace Room kuri 29 z'ukwa 12 mbwira Imana ngo nago nshaka kuba ifunguro ry'abadayimoni ndashaka amaraso. I told God, I came back in December 29th in Grace Room. I said, God, I don't want to be a prey of the enemy. I want blood in my body. kuva icyo gihe
ntago ndongera kugira ikibazo cy'amaraso bampimye basanga ndi nomo amaraso ari ku rugero rukwiye. From that time, I was cured and healed from anemia. I went to the hospital, they checked me. Now my blood is at the normal and separate. Another thing I want to thank God for, I want to thank God for the Holy Spirit. Abandi bantu arabafasha urabakosereza like ntiyari umugore w'umuntu akanga kukumesera kugutegurira amazi ariko Mwuka Wera yakomeje kumbera inshuti akampa amakuru arigiye mba ndi nko mu kazi nkamubwira ngo dear sweetheart genderera umwana ndi mu kazi nyine nkavuga uri umufasha genda ubumfashije abana kubarera ndashimira ukuntu Mwuka Wera yambereye inshuti. I thank God for how the Holy Spirit became a friend to me. You know how you can help someone? When I'm at work, sometimes I say, Holy Spirit, my helper, kindly check on my kids because I'm here at work. I'm thanking God for how the Holy Spirit has been a friend to me. nanone ndashimira Yesu yarambwiye muri ibyo bintu byose ejo bundi ngo bagutambaye ibitambo by'amaraso ngupfe ariko nagutambiye amaraso rimwe. I also want to thank Jesus. Through all that, Jesus told me they give the sacrifice of blood for you to die, but I gave myself as a living sacrifice so that you can be alive. May God hear my praises and thanksgiving. Ejo mu gitondo numvishijwe rimbwira ngo kuba mwambaye umweru ni ikimenyetso cyo gushyira hamwe kandi abihuje ndabasanga. Yesterday I had a voice telling me, because you're putting on white, it is a symbol of unity, and I'm among the people who have the same heart and in one accord. Nananiwe kwandika ibendera mbwira Imana ngo nzakuzamurira uyu mwana niryo bendera ryanjye. Nundi namusize mu rugo naye nzi ko ndi bubazana ariko birangora. Imana isoma ibendera riri ku buzima bwanjye no ku bana banjye yarakoze kunkunda. I thank God for loving me. I was not able to write or to put anything on the flag because what the Lord did in my life is really too much. I said, God, I'm not going to give you any other flag. Receive my child as a flag. Even the one that is left at home that I was not able to bring. But I want God to receive the praises by seeing this child here as a flag that I'm raising towards him. Grace room. Can we give a standing ovation to the Holy Spirit? Oh, the praise. Oh, the glory. Oh, the power. Oh, the adoration belongs to you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you so much. Amen. Amen.
There is nothing that God cannot do. nta kintu na kimwe Imana itakora. There is nothing that Jesus cannot do. nta kintu na kimwe Yesu atakora. Abafite ubudomoro, abafite amasafuriya, abafite amavuzera, ibufite amashi. All the Give shouts glory of to God. Jesus. The honor and glory is to the living God. Amabendera yanyu hejuru. Your flags lifted Tubashe high. umwami w'abami. Let us praise the King of Tubashe Kings. umwuka wera. We are honoring the one of Tubashe you. uwatubambiwe. We are honoring the one who has Thank sacrificed. you, Jesus. Urakoze Yesu. Tuje kugushima mwami. We are honoring you, God. Akira icyubahiro cyose. Receive all the glory. Akira amashimwe yose. Receive all the praises. Akira gupfukamirwa kose. Receive all the bowing. Ni wowe uri hejuru wenyine. You are above. Ni wowe mwami w'abami. You are the King of Kings. Intare y'umuryango wa Yuda. Shine and Ni lead wowe the way. utajya unanirwa. Thank you, Jesus. Urakoze Yesu. Amen. Amen. You can get seated. God bless you. Nakwicara Imana ibaha umugisha.